lumlumdaang ipon pag sinanta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apon pag sinanta kas naurnos nga agasawa idi kalman imbagada kanyak anapan ka kanjay lawag naglugang kat basit atrak kedjak kamot na paspasama ngem idin tasimang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata kendi mo payen nakarkarga daw biag ko nagpalpaliiwag iti kastoy kasasaan no ari ganjak pay nakaimukat nakalugan ka manen di basit atrak di monsan mailiwliwag di naramanam idi napantat lawag nga isot pagat tatapak ngadan kasupon daytoy bulsa itan bakit lipaten nak basit atrat ng tedken katraksak tuy hatdog ko di mo metten kayat inim imas mo met di basit atrat san mailiwliwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak ngadan kasupon daytoy bulsa itan bakit lipaten na basit atrak ng tedken katraksa toy hatdog ko di mo metten kayat imas mumet di basit atrak toy hatdog ko di mo metten kayat na imas ken ka di basit atrak jika dapat